Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Yanti Ponorogo yang ada di Hong Kong. Kali ini aku diajak nenekku healing ya teman-teman, ke Long Valley Nature Park yang ada di Hong Kong. Long Valley Nature Park ini berada di perbatasan antara Hong Kong dan Cina ya teman-teman ya. Kita lihat bagaimana keseruannya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, subscribe, jangan di skip iklan ya. Terima kasih, happy watching, see you, bye bye. Food Jin bên cái tôi yêu fan kiểu sụp máy sao này à. Cái chuyện bị人燒啊，咁搞笑嘅，俾人燒。好，點埋個名先，你叫俾人燒。Perbatasan Cina Hong Kong teman-teman. Gedung itu di Cina. Ini di sini ini udah di Hong Kong. Ini udah di Hong Kong. Kita mau ke wong iki APR. Ndang kene tak dorong mbahmu kowe foto-foto wae jane. Video. Iki wong gereja kabeh teman-teman. Wong gereja. Kita mau beli. Waktunya di sini sudah selesai. Oke, baik. Apik belum ngenteni dorong enek. 大家嘅時間趕緊。OK， 咁啊，而家我哋做茶果啦。好，有冇人中意食茶果啊？有冇人話俾我聽你哋雞絲藤咧都係一種嘅植物啦，咁但係咧知唔知係咩植物？佢有咁啊！你哋整好咗個長條形之後，就打開保鮮紙，打開咗個保鮮紙，我哋一堂可能有10個人啦，可能有8個人啦。咁樣個麵團咧，個長條形咧就需要分10人份量或者8人份量。整好咗之後，一人一嚿，大概好似湯圓咁嘅大細。分好咗，你哋咧就可以做一樣嘢啦，整個形狀出嚟，代表係自己嘅茶果。係啦，咁樣記住咯喎，我哋每一台咧，睇先有冇？係啊，呢個每一台咧會有一張細細張嘅 number 紙，記住將個 number 紙放喺碟面上面，放喺面頭上面。然後整嗰個茶果放喺個碟度，咁我哋陣間咧就會攞去廚房蒸20分鐘。蒸完之後咧，佢嘅茶果嘅顏色咧就會由白色轉深綠色，好深嘅深綠色。所以咧係整做係啦，特別係咧我哋有啲小朋友台嘅係啦，佢整咗啲造型咧。係啦，突然之間同媽媽講：媽媽，我孝順你嘅，即係我變相請貴過條信息啊！係啦，大家唔好一邊個都唔好益足，係先得㗎。係啊，有錢唔係用喺中，用喺電話度㗎嘛。Sinyalnya hilang-hilang. Kita ada di pegunungan. Sini tempat makan. Situ.
Itu diukir. Jalan lagi teman-teman sama anaknya, nenek suruh bikin video. Jadi habis makan kita bisa jalan-jalan, terus di sini ada permainan anak-anak itu teman-teman ya. Mendung. 個嘅教會大旅行啦，所以咧就好開心見到大家，同埋咧更開心咧就見到好多新嘅面孔喎，即係咧好多都係弟兄姊妹嘅家人啦，或者是沒法測度，奇蹟無法勝數，於荒野裏神能開道路，在沙漠裏人有光芒道路，神大是沒法測度，奇蹟無法勝數。一生靠着你，時刻引導，一注意念至高，配頌讚宣告。Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so 我哋香港出嘅檀香樹係咪樟木係咪啊？呢個就係土樟。紅咩話？紅花嚟，紅花嚟。嘢咧就隔離咧就係花頭角有個大嘅鐵同佢講一句感情。嗰個係碉堡。你大家去睇一睇望一望。大答案得啦。好，咁我哋先過嚟望一望你啲蟲仔先。我哋朋友過嚟，先過嚟，過嚟啊，係啊。過嚟之後可以喺附近坐一坐聽我講，不過望咗啲蟲先，因為我哋要知道我哋講緊啲乜嘢。爬緊出嚟啊！唔係爬出嚟啊，佢亦驚光㗎，所以咧我將佢打開望咗之後。打爛隻。係啊，唔係望一望，係啦，望都可以嘅，係啦。雞都可以食嘅，都係一種飼料嚟嘅，只不過咧呢啲係食柱嘅，係啦，柱嘅。喂，你哋有冇聽啊？你哋兩個有冇聽到啊？唔緊要，你哋坐喺度一齊聽到，唔緊要嘅，你聽到可以一齊聽嘅，有興趣可以聽。你我應下先。我問做咩人做地？廚餘啊！我會做介紹，放心。係啦，我會做介紹。花石啊，揾你。有我大雞都冇。咪當一個 baby 咪1歲咯。但係咧，人類嘅嗰個年齡同嗰個動物嘅年齡係唔一樣嘅，就好似狗仔人類嘅1歲咧就比狗仔嘅7歲，但係咧仲要呢個嘅品種係來自於非洲，叫做雙蝦蛋龜。咁啊呢個咧，除咗雙蝦蛋龜大家唔好熟悉之外啦，我哋仲會有2個名嘅，叫盆地龜或者。makannya wedhus deh.